seated in the presence of the Lord. Hallelujah. Angithathe lethuba ngithobe ngihloniphe libandla lelikhona la Open Heavens egameni lika Jesu. Ngibingelele i-leadership yonke yala ekhaya, ngibingelele Make Msibi in her absentia egameni lika Jesu. Ngivusele i-Sunday school yala ekhaya, a praise team and my elders onke la khona egameni lika Jesu. Amen. Ingibabe ntshangase-ke bathandekayo, ngiyabonga ngihambi ngedwa, ngihamba nemndeni. Amen. Umndeni ke uyuphele kumanje. Siyabonga uNkulunkulu. It's such a beautiful year 2026. Asikangeni ngeliphutha. Ayibonge inkosi. Sekwendekile konke, sibonga ukuthi ayikho imistake uNkulunkulu. Hallelujah. Sekushiwo ke ku-26 usiphathele lokhu, 26 usiphathele lokhu. Babala baprofesaya kulomnyaka, bakhuluma nakulomnyaka. Ayibonge inkosi. Nami ngifuna ukukhuluma kulomnyaka njengaloku singena. I think this is our second Sunday. uNkulunkulu uyasihola odwendweni lokunqoba. Ayibonge inkosi. Hallelujah. Amen. Of the Lord. Kumnanzi ke ebukhoneni baNkulunkulu. Ayibonge inkosi. Hallelujah. Le kumbusisako each time ngila Open Heavens, I feel the presence of the Lord. Amen. Ngakho ke ngiyawudetha ukuthi bathi nyendi kudala ligama ke lenkosi alibonge. Siyamthanza ke uNkulunkulu, siyamthanza nani. Lothando lwaNkulunkulu lolungala bese siyetama lokuthi silunabise lufike nakuwe. Ayibonge inkosi. Let us quickly turn to the book of John, chapter 11. I will only concentrate on 4 verses if I'm not mistaken. 3 to 4 verses. Standards bese sengihlala phansi igama lenkosi alibonge. Amen. Anguthathi ke kancane bathandekayo ku-invite wala Imenywe Make Msibi. I really respect the anointing lugcobo lwaNkulunkulu lusethi kwa Make Msibi. Ayibonge inkosi. Si confident ngendlela emangalisako kwathi ukuthi Make Msibi ugcotshwe uNkulunkulu wamgcobela lesikhathi lesi. Ayibonge inkosi. By few bathandekayo bafundisi noma lababekwe uNkulunkulu labatabitela kuJesu bakukhombise lidlelo. Uma uta kuJesu bakubita abakuniki nje usuwasho. Ayibonge inkosi. Make Msibi kude la kuphathisa kona sisonta besoya sita ke nathi sita evikini siphinde sibonane ngalesibili sibonana ngalesine lokho esekulast until Sunday. Ayibonge inkosi. So ungathi akakwendi Make Msibi lo akaka ngixoxela ngaloko ngisho sikhuluma elicingweni ukuthi
naso ushumayele bese uyabanika akakuniki ngisho i-anointing oil make msini ligama lenkosi lo ukunika Jesu lophilayo. So ngithinike namuhla ngilethe lo Jesu lothandazwa ngake msini lo Jesu lophilayo. Kalekelelwa lo Jesu ayibonge inkosi. Asifunze ke bazalwane John chapter 11 indzaba lesiyatiko sawufunza njena verse 23 24 bese sima ku 25 singakafunzi lendzaba angiyendlalele njena niyikhumbula ngosinza indzaba ya Lazarus nabo sisi wakhe Mary na Martha niyikhumbula ngosibazalwane. LeBhayibheli ke lithi Jesu abevamise kufika lapha eBethani akanoma kuseBethani nana ungazi ke Jesu ke abevamise kufika kuphi bazalwane abethanza Jesu ukuvakashela eBethani ngoba LeBhayibheli lithi Jesu nakaya eBethani abesuke aye kumngani wakhe kanti Jesu uba naye umngani. Let's get LeBhayibheli Jesus chose to have a friend eBethani. Uma ke analo mngani Jesu eBethani abe asuke nje mangonso athi ngoba namhla ngiyeva ngikhutshukelwe ngikhumbule umngani wami Lazarus asengiye eBethani ngiyovakashela Lazarus. LeBhayibheli ke lithi ke bese bathi ke kodwa Lazarus ngoba kuleli khaya ngasibe babathathu kwakuba nguLazarus ubhuti wabo kube nguMary bese kuba nguMartha. Let's get LeBhayibheli bese bamathi nje Jesu kuthi angathi bhobo anytime because la khaya Jesu unemngani. Umngani is something or is someone not a relationship naye. That is your friend. Uma unganayi umngani ku Jesu then you don't have a relationship. Jesu ke una relationship na Lazarus uyamvakashela because of a relationship. Now if visitation ya Jesu ayikho possible if nayo a relationship. Jesu uta ekhabo Lazarus uta kubo Mary na Martha ngenxa ya Lazarus. Uma Lazarus angekho ke lo mngani wa Jesu noma lo the relationship la ikhaya na Jesu uyedlula bambuke nabe uyapi Jesu uyedlula uya ekhabo Lazarus noma uya kumngani wakhe because they have a relationship. Akabongwe ke uNkulunkulu. IBhayibheli lithi ke wahamba wafa Lazarus. Lona nomngani wabani manje? Onemngani wa Jesu kanti uyafa. Awuyafa Lazarus iBhayibheli lithi nembala Martha agijime ayomtshela ke Jesu uma ambona aqhamuka from a distance. IBhayibheli ke awufunze ke lapha na ku verse 21. John chapter 11 verse number 21. Sihloko sithi Jesu ukuvuka nokuphila. Martha wakhuluma kuJesu wathi, "Nkosi, kube manebe ukhona. Ngabe umnakethu akazi. Kepha ngiyathi ukuthi nanyalo uNkulunkulu angakunika noma yini longayicela kuye." 23. Jesu wathi kuye, "Umnakenu utawuvuka aphile." Awuphinze 23. Jesu wathi kuye, "Umnakenu utawuvuka aphile." 24. Martha wathi kuye, "Ngiyathi ukuthi uyawuvuka aphile nase kuvuka ngemhla wokuphela." 25. Jesu wathi kuye, "Mina ngikuvuka nokuphila. 26. Lokholwa ngimi noma angafa uyawuphila. Lowo lophila akholwa ngimi angeke afe phakade. Uyakukholwa." Sibongele live kaNkulunkulu. Ngisatawuwa Nkosi ngeke ndifanane njengekufika kwalo lapho niwakhona timvakala tiyaphunta lapho niwakhona nemadvala ayachekeka lapho niwakhona imisadari yaseLibanoni yasiphuka siyalethemba Nkosi siyalikholwa ngalokho live lakho alifone ke Nkosi indzawo etimhlitshweni tethu ngamunye nangamunye lokhona lapha
silive sizindle ngalo egameni likaJesu Kristu. Amen. Ibandla ke lithi amen. Ngisike nancala lenzama yethu ngathi Jesu abe ngumngani waLazaro noma ke Lazaro abe ngumngani waJesu Lazarus. Ayibonge inkosi. Kepha Jesu nakafika aseta kuLazaro, Lazaro asafile. Ngicela si underline noma si understand nako ukuthi akazange eta njengemngani. Ngoba Jesu when he comes into your situation angeke afike njengala Sunday. Utawufika at the present condition losuke ukuyo. Ayibonge ke inkosi. IBhayibheli ke siyafetela ukuthi as a friend Jesu abevamise kuda, but when Jesus came asafile Lazaro. Funza phinza verse 25. Verse number 25. Jesu wathi kuye, mina ngikuvuka nokuphila. Yes, Jesu nakafika asafile Lazaro. Akathi mina I'm coming here because I'm a friend to Lazarus. Uthi sengitela ngita ngikuvuka nekuphila. Lafa akholwa ngimi. Utawela njani? Utawuvuka ligama lenkosi malibonga. Lokho ukuthi Jesu uma afika in your death situation, he comes as the resurrection. He comes in power to raise you. He comes with power to uplift you. Noma ngabe uyaqwila etinhluphekweni zakho, when Jesus comes, angeke ete anguJesu lona lobemukele na umukele livangeli. But when Jesus comes, esimeni sakho uta akonzele ngqo nanokufa lesebhekene nawe, nanokufa lesekungenile empilweni yakho. Whatever condition lokuyo, when Jesus comes, he changes forms. He comes exactly at the point of your need. Uthi noma sekhalile ke Mary namadla, namuhla sengikuvuka nekuphila. Uthi lo bhuti wenu lofile, uma ngifika namuhla ngitamvusa ngoba bonke labafako bafana enkosini. Jesu unamandla ekubavusa. Lisikele livre enkosi. When Jesus came, uthi ke sekuphelele insuku letingapasi ngasedine eJuda kaJuda, uma ufile wawubekwa insuku libe ntathu ngoba bebangekho labo dokotela ba-check ipulse kuthi kusiyabhakuda yini. Wawubekwa lo 3 days bafune kubona ukuthi awunovuka yini. Kule lesi4 uma ungakavuki ulethe ezintathu bebaconfirma dead. Jesu ke delayed. Base mase bamtshelile ukuthi phuthuma umkhani wakho lo phuthuma. Listen, Bible, Jesus took his time. Wathatha isikhathi wathi because bacabanga singawutathatela because Lazarus is my friend. I will take my time because ngifuna kushintsha lesimo. Angifuni ukufika as a friend to Lazarus, but ngifuna kufika as a resurrection. Ngifuna kufika ngikuvuka Lazarus ngoba sengithole umbiko lomubi loSilazarus ufile. So ngiyawufuna kuyela komvuzo. Ligama lenkosi malibonga. Lisikele iBhayibheli uma afika lapha usilalela ke mama. Ngiyathanda ngijwayele as a friend. But namuhla I'm coming as the resurrection. Ngifuna ukunatisa ukuthi lo file akholwa ngeke. Uthi mina ngiyakumvusa. Usike nimbekephi? Bahamba ke bomlayini. After 4 days basasana usisayaphi but nje vele sokuyanuka nekunuka. Ngoba kule nsuku lesine guaranteed usuke sekafile asalungela kuyofika umuntu la kaJudiya noma ke la Bethani. Just know angiye as a friend ke ngoba angiva ngifuna kuya ngiyobona la nimbeke khona. Lisikele iBhayibheli nakafika Jesu wamemeta Lazarus. Na ulalela linye lihumusho lithi wamemeta ngelizwi elikhulu wathi Lazaro vuka. Lisikele iBhayibheli ke nembala kwabonakala Lazaro avuka. Lalela ngifuna ukutshela na, if you have a relationship naNkulunkulu noma ke na Jesu the Son of the living God, le relationship yakho naye
ayikhohlakali into sowufile ngoba umuntu lo ngumngani wakho noma none relationship naye ngisho angasiqo ebusuku lina ntulu ivuma ngaphandle ake uhlale ungamuva because ongumngani wakho noma you have a relationship uyalanda livi lakhe futhi uyalalela kuthi ngabe nguyembamba yini na uphendula uthi ngubani athi wongimi ngilazwana angeke ufanekise livi lalazwane ngoba lazwane niyatana naye utawuvela ugijima uyavula umnyango ngoba sowuvile ukuthi lona sihlobo sami, this is my relative, this is a friend to me, lona lenginebudlelwane naye uyagijima umvulele angene lalela lithi kele live laNkulunkulu because of the relationship Lazarus bekanaye naJesu when Jesus called ligama laLazarus akazange athulele weva ukuthi ayikhona lona lokhulumako it is the voice engiyidayele lona unomkhani wami lona ngiJesu noma ngathiwani lithi iBhayibheli because of a relationship laba bakade banayo as friends wakhona Lazarus to identify live laJesu nakambida uyamanda umkhani wakho umathi kanjani imathi ngelivi lakhe I can hear his voice I know when he calls me ngiyawulandzela la angiholela khona through his word through his voice ngiyakhona kumlandzela ngiyamuva Bible lisavuka Lazarus kulabafile wabuzwa relationship lalela uma ungenayo relationship naJesu uma ungenako ubudlelwane naJesu noma memenda Jesu angeke uzumuve ngisho namhlanje kuphela icilo obonga ulive because you don't have an attachment awunabo ubudlelwane nelicilo hayi thina sesimele umshado welunga uyawukhanza ungalathi nalelunga have a relationship nafika umshado welunga Bible uthi I don't know ukuthi siyoba yini usikabhale ngikwatiko we shall all be caught up and meet him in the sky. How do you meet him? Because of a relationship. There is no way you can meet him in the sky. Lazarus come out. I know his voice. I know how he calls me. I know how he speaks. Umngane wakho niyatana msikuthi nikhuluma kanjani kunalendlela style lenibitana ngaso uma kuyinkwela kunenkwela lokushayako yasenzaweni basho bahlayinanga sakhona noma ngathiwani yakhe lenkwela how do they identify inkwela yakho because of a relationship have a relationship with God have a relationship with Jesus Jesus will raise you in your death situation Jesus will lift you up lala usinka khona etinkingeni takho ekuguleni nokusemtimbeni Jesu yakhona ukukhipha igama lenkosi because of a relationship akenshayile Jesu mntaka labazali his word of the praise his word of the glory sembekile uNkulunkulu akekho lofanana naye akekho njengaye emhlabeni nasezulwini kulotshiwe akekho lofana naye. They have tried to imitate Jesus. They have failed. Bakhona nalaba engeva ukuthi sekunabo uNkulunkulu abahle basivakashela lana Swati. uNkulunkulu othatha ibreak basume labamgazile bammixe emthoyi. Bamphekela into bafike basale bammele emnyango. Kuzawuna uNkulunkulu sokuthi baphindze babuye naye. Babuye batomhlalisa phasi. Now the God that we serve is a God who comes unconditionally. He will come in your position. He will come in your situation. He comes. We are free. Yeah. We are free. It doesn't matter. He comes. He comes. He comes. He comes. Would behold, I stand at the door of your heart. I am the one who's knocking. Whoever hears my voice and opens that door. Jesus is prepared to enter.
Already care. Tell him amen. Hallelujah. Comes aside and just amen. Amen. Already and is prepared to enter. Love and live in love. It is about the hearing of his voice. Lazarus heard his voice. Wherefore? Once you don't live long, a fool. Who's in down here? And if. Long was Lazarus. After hearing, what to be conscious. What fool? Before fool. Just so one came now. We are not the $2. One came now. Check Calaba. One morning, can I get now? No value lama fooling now and then. Don't care. All feel as a relief wasn't just one care. You can't have a remember. Because of the relationship. What live I live Lazarus no. Axerola married. Axerola married. Let Jesus live. Whoever hears my voice, as I'm standing and knocking at the door of his heart and opens up, I will enter down again. Jesus will enter. We are getting at Jesus. In your situation, we are getting at Jesus. Remember, so I figured 4 days. When is 3 days? Then the Bible, let us cross over to the other side. The Bible is walala. Jesus uyalala. Oh, behamba now. He's resting. Bible is wehlela la ngephasi. Khona lenzayo ekulala lapha emkhunjini. Wehla. Abafundi bathi usangena enkingeni. Na ingadla lesihamba nawo silala nosivukana iyolala. Bahlahle emehlo basinabe tawendeka. Bible is the sea started to roar. Lafumuza lwakhe. Hey bakhumbula la isihamba nayo. Ukhona wehlelela ngephasi. Ma uyehlela phela ngephasi in life aningive. Yebo. Uyosukula feel the season. Yokwena njani? Yekwehlela ngaphasi. Lazarus wabashiya bomere la ngetulo. Bana Martha wehlela ngephasi. Aningive abazalwane. So Jesu abenabo emkhunjini. Bible lithi wehlela ngephasi. Bayolala. Bafumuza lwakhe. Bathi ayasambe siyomvusa nabamvusa. Bible lithi waqala ngakwekhutha lwakhe. Wakhutha lwandle lwathula lwakhe. Lwasaliyekela lwalulaka lwakhe. Wasothi oh ye of little faith. Yey. Kanokholwa kwenzincane kangako. Sivungvunganyana nje. Seniyaqhaqhadela. Where is your faith? Kuphi kholwa kwakho? Faith yakho nekukhonektha nelifi laNkulunkulu. It is your faith that will connect you to Jesus. When Jesus calls, I will hear him. Because of the faith that I have. Kukholwa kwakho lokusikhiya, kukholwa kwakho lokuyimagnet, lokulanza tingo letingekho tibeze tudala. Abangiva abazalwane. Tamakhelwane thando lokukhashana semsethude. Everything lebukela ikhashane ku 2026. Time has come. The season is right here. The season is now. Uyabuya in the name of Jesus. The only thing you need to do, have a relationship, personal relationship. What's it cool? Ukijimela kumake msi. Awusakhona ukunika nje mfazi okuncane usi. Kuthi nakufika ngambitha igama la Jesu. Kwabaleka. Akubaleka wena. Wabaleka la kumake msi. Uyabona manje. Oh, ye of little faith. Uqala ukuthandazela wafela. Wena uyabaleka wena. Uthe kuwe ubhekele uyabaleka. Emadimoni axoshwe uyabaleka. Where is your faith? Kuphi kholwa kwakho? It is time you activate your faith. Lalela ngisite abeva msefika Jesu as a friend. Njengemngani waJesu. But what's now sebase asesimeni Lazarus. Jesu what reintroduce in the lives of Mary and Martha. On the introduction, it doesn't matter. Just to move 10 years or 15 years, 20 years ago. But there must be a new introduction of her life.
Uthi Jesu yes ngiyangathi ngifike as a friend to Lazarus. But namuhla ngikuvuka nekuphila. Angisuye lo Jesu lo ngumngane. Lalela, there's a new introduction that is going to come over your life. Lalela, Jesu must reintroduce himself in your situation. Divu akifanani masama. Akano banyangi ifayini. Simo lo afika ungiso la open heavens. Akusiso nesobhekene naso namuhla. Sengilesisha. Lo ukuthi there is a new chapter. Lefuna nivule na Kristu. There is a new introduction, a new page. This is 2026, so 2025 because singamandla lamasha at 2026. Le experience yayitolo ayidingeki namuhla. Singalamasha emandla for the day. That's why uSimayem silibebe yangami ngabe sonza onke lamalanga. Because uthi ngiyeva nami. Nsingalamandla lamasha ubhekana nesuku. Amen. That's why when Jesus came as man, akazange athi hey Lazarus injesu lomngane wakho lohlala kuvakashela. Uthi lalela mina nawe ma namuhla ngidanga lenye indlela ngikhamba kulenye likona usilalela ngivuka ungasi ngiyababona abashayisana ngenhloko ufuna ukuthini sokuthini manje Jesu ngosiyami uyasimbitele simo thina sokuthi manje acheck lapha ukuthi sekhona intaba amanathinza lomngane akhavuka ngoba siyamthina uJesu manini wo senijwayele le angisuyi lolo vamse kufika la khaya. Let me make an introduction. Usamhla I'm life. I'm the resurrection and I'm the life. My God. Uthi no fako sinale relationship uthi noma ke asafile kahle leligama nakaliphinza ngala uthi naloku sekanuka uthi mina ngamvuke ayikholakala inzaba ya Jesu asanuka sabonile usatawenda something uthi yes lo fe akholwa ngimina ngamvusi ngoba mina angingeti njenga Jesu yena mathi umngane namuhla sengite ngingilenvo Jesu uyashintsha abe ngilenvo lobhekene nayo abe ngilesimo sakho angiva bazalwane. Hallelujah. Jesu ufika ekhaya libhidene athamuke angile glue lehlanganisa lekhaya libuyele be together. I am the resurrection. I am the life. Namuhla ngisuye nomngane waLazarus. Banamuhla mina nginguvuka nginguphila. I don't know amadi ufuna athi namhla Jesu smell sakho. Angathi yini lefile in your life. But I want to reintroduce Jesus over you. I'm reintroducing him over your life as resurrection and the life, or the life and resurrection. Lalelanda zalwane. Lembo yendeka simultaneously. Awicabang le. Uthatha lenkinga uyilahlele Jesu. Ashintsha lesimo. Asinamuhla sengida esti. Animadi kahle Jesu ushilo ishintshayo. LiBhayibheli lithi bamfake ethuneni Jesu. Nale msuku phela kwabelieve lo 3 days vele le kaJuda. Amen. Wendlula la awusekho kuvuka kuwe. Wangena na wamuva lo 3 days ukuthi ubuhlungu kangakanani. LiBhayibheli lithi wasinakale phasi wayishintsha lemvo yokuba yisana. LiBhayibheli lithi waba nemandla lamasha was I cannot stay and dwell in the grave. I'm changing my situation. I am changing my position. Bible is washinta waba ingwenyama elunga kwaJuda. He became the lion. Ofuka wase wendekena. Wisala lekhiyande kufa wena. Yebo. Nehaydes wisala. Umangala sathana sakho. Jabe sengiqedzile ngicobile. Kwendekani washinta thuneni asafile waba ngilenye info. Who is this man? Calling man Jesu. Hey lalela. Basasenyela masotha hey. Mbhekeni lo muntu. Hey bhekani lo muntu onafuna kubhekwa lo.
Because umajike duze basibasaya lena guquke athi hey, I'm a lion. Thank you, Jesus. Ngiyabhodla manje. Allow Jesus to roar in your situation. Jesu ufuna ukubhodla esimeni sakho nangiva. Uyeke ukuhamba uthwele imkhono enhloko. Uphuma ungena umakhelwane batshani ningadaba. There is a lion. Ukhona umuntu ongabhodla esimeni sakho as we speak. He's already started uyabhodla la ngekhathi. Uyamangala ukuthi hawu. Ungikhohlwa njani ngikhona? Ngahlile nje ngilele lapha ngiphumulile. Ngikhona, I'm still here. I can change your situation. I can calm your storms. uJesu igama lakhe. Nisekhona abazalwane endlini. Nisekhona ibandla se open heavens endlini. Khona na Jesu. Inyanga lelapha ingakaphathi dikhwama. He looks at your situation. Kushintsha yena. Before kushintsha lesimo. He changes his name. He changes his title. He begins to reintroduce himself to you. I'm seeing what about dancing. You're singing low because of your situation. We are also beginning unless of cards. He transforms. Yes. He changes the situation. Shinja yena bese kushintsha lesimo. Akabonge uNkulunkulu. Hallelujah. Basehlane washintsha lo nomtsala. Ngoba lidwala. Kwavuka ingoma. Kuma Israel bathi Jesu lidwala lami. Ungumpheme wokuphephela. They started singing new songs. Bambonile alithwala ehlala. That's the Bible kwaphela emandi in the desert. Kwazwa Moses. Chale lithwala tophuma mazimasa. Secaleleni ngoke manje. Khona lithwala likakhokhe manje. Yesu sihluphekile but ngeke bayengela abantu. Kwathiwa yilo lephesa sandwa sindvu. Kwathiwa thatha same stick. Chale lithwala. Bible lithi ngenxa yento ukuthi alashaya kakhulu. Shalphinzelele. Aphume manje because now saba embarrassment. Nekwethemba uNkulunkulu. Wena didwe sofaka newakhe manje. Take it easy. Do as per the instructions. Yes, Lord. Thatha lemvu ushaya tophume manje. Cala ulibuye lidwala ungabada. Ayibonge inkosi. Akabonge uNkulunkulu. Hallelujah. Petro ubona Jesu hamba etiwe manje. Balapha emkhunjini. Qhamuka ngalo utangalanga kubo. Babuka bathi asipoko lesa. Because Jesus will change. Kuyangalo ukuthi ubhekene naye. Beta ngesikepe. Jesu uta ngetinyama. Etiwe manje. Bathi kude umuntu ongahamba etiwe manje. Sipoko lesa. Lo musipoko bethivele khona sendvula. Nebafunzi bebadada ipoko. Nalenza unake ungasikhona nje ipoko. Uzachaba usino lo kwasipoko ke lo. Uthi into nje. Uyathamba ke Jesu okushintsha isimo vele ungesipoko. Mawuzathi ipoko bejwayelekile lapha. Chama sohamba la tikwala mani kuthiwa no vele sipoko nasi. Hlale sivanga somhla sasibona. Bafika lokwesaba bathi Petro lalela. Ngoba siyaliva lelifu ngathi nguye. Uthi Petro sipoko sakafika la kimi. Hey! Uma ngabe nguwe Nkosi ngibidi. Into kuwe nami ngifuna kuhamba njengawe. Ngoba phela usethembisile wena. Uze abakholwa nguwe banguwe. Singuwe sidindlalifa kanye nawe. Uthi Jesu yes it's me come. Hey ngicela nakehla lasikebe nacala kuhamba la uzohamba njenga Jesu. Wahamba etikwe manje. Hayi Bible lithi wakhohlwa kubo Jesu wabuthi hey hayi lento ngivelela. Nakathi uthi ubuya phansi wasika because lokholwa kwakhe akumvumelanga. Uthi ngaba sipoko. Let it cancellate. 2026 udzinga tipoko tell. Uma ungakafika ekubeni sipoko selvangeli. You are not going to survive. You will sink. Ngoba ungafiki ulevel yokuhamba etiwe manje ube sipoko. Yebo. Uthi ke Jesu water. Nembala thuwasha. Nazo uthi realize usengimi lo. Sengisipoko na. Lacala ngabada ukuthi soyapoka. Aqwile. Hey nesipoko nini? My God. Kuthi athi ipoko delivangeli bathandekayo. Umuntu awubelieve ukuthi uma ngingena emlilweni ngiba ngumlilo. Yebo. So angeke ngisho ngoba namsengiyavutha. Osami. Uma kukosa ngibe sikepe lesihambe etikwe manje, I will float.
Njengathi tonke kaBrett hambe kwemandi. Thank you, Jesus. Jesu wabuka emandi. Wabuka ukuthi God just let us cross over to the other side. Uyadelay lena so ukhamba sathwasha. So don't thusa labantu abebandla. Shika lesimo abasiphoko. Gijimana tiwala abantu ngoba sobamba ikhathi. Amen. Wethuka phetho thengosi. Nangungangivumele ngide mama. Masitosabisa tudana. Yesabisa le. Yesabeka lenkosi ekhona. Lena sikholwa. Lenkosi asizo yesabeka. Ngisho ulela uyeva. Once you start calling his name, the Bible says about demon. I have a because leli gama has been exalted. Liphakanyisiwe. Etuka amagama onke. Let's the Bible noma silimita. Every knee is going to bow and every tongue shall confess that yebo lona indvodzana uphezu konke. Hallelujah. Thank you, Jesus. Awumani uvuma kayifa. Wavuma eli uveni. Yendlula ezintweni ezinzima. Unqobe. Bese uyaphuma abatshe. Usidlule ezintweni ezinzima. Uthi ke njalo.
ngicitha isikhathi senu semshonini. Ngilenze nje ingoyinye. Ukuthi he will come as a friend. That's only an introduction. But when you are in a situation, he comes as the resurrection. He comes as life. Ungakafi ngeke afike anguvuka nekuphila. Lana sinebantu abake bafa baphindze bavuka. Lana sinetilwane la. Lethi buyayalasha wakhokha nje. Hena baphethe ubufakazi obunzima. Bayanqoba every day. Bathi njalo khanda bathakazi. Baba memeta tibukweni. Tell siyanqoba. Tell siyanqoba. Because of the relationship. I am here to rekindle your fire. I'm here to renew your relationship with Jesus. If you feel it, please wave your hand. If you feel it, raise your hand like this. Bojalo, siyago, amelo ngono ngafika. So feel wathana koniwa ukheliswa ngenamathawe. Ngobayini? Wethula kuphi? Funa abantu abadongidlula. Emasoja. Losi noma ngafa la. Utangifloeka adala bahasela. Kina hasorobo. Lale umuntu nawuthi noma ngifa. Uthi kenane kufa kumcinzetela. Uthi lekhathi kimi. Kuneno lesinoma kwenqetha. Ngidawufuswa. Uma ungenayo lengane yokuvuka ngeke uvuke. Angifa. Yes, Lord. Kunomuntu osenokafika ngazi kubuthola. Ngahamba mba. Fonga nje siyasibulala hamba. Kwalala nje. Wasangasekho. Wadwendana umuntu. Wena in relationship nekufa. Bavumelana wahamba. Uthi bekubhlungu kuphi kude. Sathandaza nje nasiyolala salala walala. Yebo. Kunebani simasilele bendema agreements nekufa. Nakumuthi fofo bethu. Usibuyisa msayini. Ngumele lo. Bangicindze awusimsayini. Siyasayina wavumelana agreement yakho nekufa. Siyasala ngala siyakhala. So usayinile wena. Uvumelane ungavumi. Ungavumi. Usathana hlale ngami. Usathana ngenza ibhola. Usathana hlale ngami. Angena. Angeke siyekele kushumayela lokho. Sifuna ukuthi sishumayele nasihamba ubhekele ngathi usihamba khona. Thank you, Jesus. Uma ngivuka ngikubona kuseni inkosi bandla sengakashwili. Ngibone la kuwe. Yebo. Abantu babone. Hambi sokwa. Sengiyavala ngifuna ukuthandaza la.
But I want to pray with people. Ngibathandaza nebantu la hlobo lwebantu. Labathi ngifuna kuba nalento lethi no. Ngifuna kuba stubborn. Ngifuna kuba nalengikhaya. Yokuthi ekufeni angiyi. Thank you, Jesus. So ufile prematurely. Usayinele kufa. Angisekufa. 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 Ekhaya. Angisekufa. Ungavumi kufa. Lazarus akavumanga kufa. My God. Wazi noma ulinza. Loda ufika angimemede lena mdalo. Wamemede ngiyavuka lele. Bana lengane phi. Ngiyayiba bazalwane. Amen. Nisekhona abathandekayo. Hallelujah. Angeke ngiJesu nje. Umngane Lazarus. Jesu nje. Lova msakuvakashela Marina Matanga. Lazarus. Amen. Namuhla ngide ngikuvuka. Nekuphila. Thank you, Jesus. Uyadzinga lokuphila. Uyawadzinga lamandla ekuvuswa. Yebo. Ake sivale nemehlo lothandaza. Ufuna kufaka lengane yokuthi angiye. Yebo. I don't want to die prematurely. Ngifuna nangifa ngife ngoba sekufanele kufike isikhathi. Hallelujah. 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 Ekhaya. Uma ngabe ukhona la endlini ufuna sithandaze kanye nawe. Thale nje ube khona phansi esandla sakho nje la khona khona. I will pray with you and I will pray for you. Wethembekile ukuthi God is faithful. Lalela wethembekile uNkulunkulu. Wethembekile lo Jesu sihamba naye. Yebo. Uthi noma sowungafa. Uthi na ufe ukholwa ngeke. Mina ngidakuvusa lalela. Thank you, Jesus. Kunebantu abakusabako kufa. Kepha ungakwesabi ukuvuswa. Ukuthi there is no resurrection before ufe. Vuma kufa bese ke soyaphakanyiswa. Thank you, Jesus. Uma sowufile vumela kuvuswa. Yebo. Uma usaphila yana nokufa. Yeah. Angiyi. Kosami. Abasemadimoni buya ngala uthi angiyi la. Yeah. No more. Sele ngemphewu mina ngabhubhiyo. Thank you, Jesus. The seed in me Yeah. is incorruptible. Yeah. Angeke ngize ngife. My God. Ngoba noma ngingafa ngiyekhaya. Angeke nimlungu amadimoni. My God. Asithethulwa thina. Yebo. Bengumthebule. Yeah. Bengumthebule. Kosami. Bengumthebule. Ngoba noma ngithatha angiyi ngakho. Ngekhaya. Thank you, Jesus. Ngekhaya. Hallelujah. Ngekhaya. Hallelujah. Ngekhaya. 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 Thank you, Lord. Kunabantu avalwe emdumbe tinyanga. Kosami. Sibona imitimba yabo. Lethe babathatha lalela. Siyabuletha. Lazaro. Come out. Come out. Come out. Come out. Mighty one. Fire of the living God. Yes, Lord. Umlilo wa Jesu lompila. Yeah. Asiye kufeni kwakho Sathane. Yeah. Siyekhaya. Yebo. Let us close our eyes. Yeah. Funa kuthandaza umthandazo longazi angiwadi ubhekele. Unemnikati wawo lo mthandazo ngawuthandaza. Open your hearts. Ulenhliziyo yakho. Bethembekile ngoNkulunkulu. Uthi ngisemnyango inhliziyo ngiyaqoqotha. Lotawuvala ivi lami avule. Uthi ngiyangena. Bayibheli samadoda ke amathathu. Abawajika lapha emlilweni. Because they had a relationship with Jesus. Yes, Lord. Bayibheli he appeared. Kosami. Wavela waba indvodza ayisile. Yeah. Esithandweni semlilo lalela uyavela Jesu. Uyadifeature Jesu. He Yes. will feature himself Yes, Lord. in your situation. Yeah. Father, I thank you. Thank you, Lord. Father, we bless your name. Father, we lift our hearts. Siyadivula inhliziyo. Sidivulela wena egameni likaJesu. Ngena.
ngena ngekhathi ukhokhe konke kungalungi, ukhokhe kungabada, ukhokhe emandla ekufa. Siyatshala emandla ekuvuswa, sitshala emandla ebudlelwano, emandla ekunqoba, emandla ekwewena, emandla okwehlula, emandla ekuphumelelisa abantu abethu ngisho etikolweni, emandla langeke avalelwa ngumuntu. Lethi livi lakho lokuvulwa ezulwini kwakhululwa, ukhululwa emhlabeni. Ngiyabakhulula manje lababoshwe khona. At the sound of my voice, I release them in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Be free in Jesus' name. Be free in the name of Jesus. Liyakhululwa egameni likaJesu. Liyaphakanyiswa libekenza liphakeme. In Jesus' mighty name. And let the church say amen. Amen. Endaweni